Lorong dia ba maluk sirahoto yene os explico itu konaba preparação ba exame carta condição ba motornya ou sim. Primeiro plat oino kotuk tem que mos karik se uja ela surtahan. Segundo klakson ou apita motor tem que lian. Tercero lampu sen sorsoring tem que lapan itu. Terus lampu oing jik nomor lampu bot tengkelakan, lampu kotuk tengkelakan, terus lampu rem kotuk limanya nomor ainnya tengkelakan hoto. Buat iraknya tengke ponsang hoto o motor tengke standar, maka sira poin realiza itu tama ijame o tama roda. Karena kitanya motor kondisi la normal o balon kosong. Mai be sira asita ita tamaroda o turi ijame então dia kelutang itanya sorti maka liu o sorti itanya sorti bot mai be itanya sorti ladon dia seru kita fila fale bahagia itanya motor o balon ebe malapon sana hadiah hotel mai turi fila fale ijame agora mau hobin ida maka turi ijame o tamaroda. Primero mau makulu, segundo bin o mana ida makatuer. Agora mau idane radong comprende dalam o tamaroda neve mau ne husuk komisão ni lau tur de lau ainde lau tur dalam o lau tur de roda depois nya lau hotia lau hale hotia terusnya komprenya nadaran maka nya uja paling motor.
dia maluk sira tabela tahu karik tabot sira ijame lalio ijame skrita o ijame oral o ijame pratika lalio labela tahu mabe ihfating dane meza idane itu bot sira bela me konfirmane karik ema sira hene turene untuk konfirmane husu ajuda sira sebela ajuda mabe sira husu pulsan yang sigaronya dia kan informasi makirane de kita halua subscribe channel dane no share no like video dane primeiro video bahawnya channel dane kita halua support hao